namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course. Namhleta ekhala hi Hosi Mr. Post. Loyi nga ta hi King Link, of course. Na big fan ya yena ku nga Soligezani Nukeri. Then amakumu hi ta hi hetela hi mango. Ya manager Philani. Yeah, so I think it's 18th of October. Yeah, I'm trying to get ka account ya Soligezani Nukeri, as you can see kwalano. Loko fana siku ya 18. Ndo fana siku fana kuma kuna post yo karhi nga fika I poster. And then initially loko fika hi pfula laha swona ku na nkarhi lowu i incoming a swona kwalano, so it's Mr. Post Ndlovu. So Mr. Post I fonele Soligezani Nukeri. Okay. Yeah, so I hlweni vona ku ndleke yini. So fika tsela ko a hi va sekretary va Mr. Post. The Tower Man, of course, the Tower Man, and ku line leyo no ku ya gonya vele ya henhla hi ta hi vekele an illustration kwalano, of course, leyi allegedly ku nga yona India Hosi Ngopfu. Okay. Va ri soni va ta mi tivisa hi mhaka ya album, va busy ngopfu hi yona sweswi, as you can see. Which means ongoing manjeni. Very na hina interesting ngopfu ka party yin'wana yi ta ku hala hansi, of course. Mdela tlhakumisa ku Ndlati u nge yitumbeli ribyasi, as you can see. Swi ku leriwa hi yin'wana tilayini hi nga yi twaku vele. I think pattern ya Mr. Post na Benny ma nga ta yelana. Swa ku Ndlati u nge yitumbeli ribyasi hi ya ku swi tweni somewhere ka rin'wana ra tinsimu, of course, ri nga karhita, of course, ra Mr. Post ka project ya yena, of course, ya 2024. And then he continued and wrote lexi nga bola u ta vona hi swivongo kambe xa tinhongani xi lo vunda. Okay. So swo ku ti-lyrics ha swona ku ti-lyrics dideng leyi hi ta hi kha hi swi twa ka tin'wana ta tinsimu. Okay. Beef hi yona hi tela ngopfu yona vele line letin'wana ha titwa mara leyi la hi yo hi tela ngopfu yona. Beef va ri yi kona hi va ready everything after album, of course. A ku Mr. Tower a ku vhengele ra ka Billy's, as you can see. So that's what he wrote. So sure ku hi Hosi Ngopfu Mr. Post took a decision yo beef yi ta yi continue yi va clear yi ri kona, of course, ka album ya 2024. Tani sweswi a ni vuri nga tin'wana ti-vlogs a ni kombiseni ku Mr. Post a teki decision hi yexe whether i la continue na beef or kanjhani hi yexe hi yena n'winyi ra mhaka leyi. And then he wrote Mr. Tower vhengele ra ka Billy's. We don't know kumbe yi nga ta na beef ya vhengele ra ka Billy's. We never know, maybe yi nga ta phela loko hi langusa beef ya vhengele ra ka Billy's ya tshama because i mhaka leyi most likely mi kuma ku yini le Benny ma nga vheta yi continue sweswiya ku ri va ku ri vhengele leri a ngo i vhengele ra ka Billy's and stuff like that, that small section. We never know. So ta kha hi vone swona, of course, ku swi ta kha swi endlisa ku yini kwalaho yona mhaka leyi. Even then, of course, hi vuya ka manager Philani. Loko ku ri nga za subscribe ka channel ni kombela yi tlika subscribe ku vele sweswi ni sure ku ni ku trendeni lava nga ta va ta cheka ni sure ku ta ku ri va new one, so you can subscribe. Ku na great content la ka channel. So in relation to manager Philani, of course, previously, of course, if you can enter a video whereby of course Papa Run, of course, I karhi attack as always tani sweswi hi swi tivako. So the following day 19th October I fike yi tsala a log post ni nga for hlamala yini vhete ni vona is Master T la masunguleni la ni vhele ni ku ha yisiki kusuka as you can see kwalano an overall na nhlamba yi nga katsiwa kwalawa and stuff like that. So ku hi la I'm not here to defend, obviously I'm not defend, but I'm not here to defend. Mtani ni yimise as a pause mi kha mi hlaya kwalani mi kha mi hlaya kwalani. So decision ya mina, of course, ku manager Philani a ni nge helwa leyi yona la ka channel ku ndla swo swi ya kha swi gonya swi kha swi gonya. Mi nga ma hleketa ka tin'wana ti-video se kha yi tsala ku ya zone deal, even then se tin'wana ti-video se ni nga ha post mi nga mi swi vona ta va gagasi no ka kha yi chingela a ni nga ha post hambi sweswi mi kha mi swi vona ku hi la loko a ka chinga, of course, timhaka ta English a va ri ku wineni mara a ni nga ha ri ku posteni just ku va ni reduce swo fana na sweswo. So ka the previous video, of course, Papa Philani a yi ri karhi yi chinga na foromani hi timali leti ta va kha va chinga kwalaha. So response yi yisiwa ka mina. So no vheta ni swona ku swi loko na yona manager Philani yo va na problem swin'wana ni swi statement kwalano. So minkarhi yaliya, of course, loko ya beef alekere swo ku a nga ri problem minkarhi yaliya loko se swilo swi jika. Hi yo point ya mina ku loko se swilo swi jika se swi ya ka manager Philani a swa ha
a swa ha vi swona mayikuma yana mhaka ya kona. I hope you get it. So leswi nga ze swi ni twa ku ni nga vheta swi tlhe swi nyangatsa completely i mhaka na nhlamba. I think loko nhlamba yi nga ri kona I must have told ku it's fine hi nga vona ku hindisa kwini, so yi fike yi bana nhlamba yin'wana as you can see ka point loko ze swi veka nhlamba guys tanihileswi mi swi tiva ku must have hi mina personally a ni promote nhlamba ku vhele nhlamba yi ku hi hanya na yona but a ni yi promote, se ni swi vona ku it's fine. Loko ze swi fika kwala swi ku biwa nhlamba ya so as you can see kwala screenshot hi nga xi vekela no it's too much. A swi necessary vhele a mi kuma ku se a ni struggle ni va ni kha ni posta content ku a va ku a yi ku na hi zonda, so no it's fine. Swi lunghini as you can see na point yo hetela kwalano yo hetela point of course yi linkiwa na mhaka yaliya yo loko se content se yi nga ha support yona I'm the wrong guy mhaka leyi, so it's fine guys, it's fine. Na yona yi byeri manager plan ku ni nge yi post ni ngo posta ti-images ta yona vhele ku la kun'wana mi kuma ku a swi avoid ku i influencer maybe mi nga kuma ku a yi na yona maybe to i mucato sweswiwa i hagiyazi la ti-images na yi humeni kwalaho hi ve hi nga na choice yi ta yi kha yi postiwa hi data mara yona hi nge hi endli content yo stuff like hi ta continue va lava nga koho kwala vona mhaka va lava swi twisisaka vo gagasha va kha hi posti hi wona khale kha hi posta na hi vo gagasha. And loko ni kha ni cheka each and every year gagasha wa ni praise hi praises me u kombisa ku wa swi twisa content ku nkarhi wun'wana yi ta va against yena, nkarhi wun'wana yi favor yena based on loko hi kha hi langutisa mhaka yaliya swi va kha swi twisisa munhu wo fana gagasha. N'we mi landzela ti-video ta yena swi nge endleki mi swi vona kun'wana kha a praise Master T a ngo to ni praise njhenjhenjhe guys, a ngo to ni praise njhenjhe, you need to understand the level ya Master T so subscribe vanhu n'wina vo Man of War jimbe kutapela Man of War. Although lo hi tshame kha hi disagree these days for obvious reasons ku a swi vona ku va ri bias these days mara i munhu loyi a swi twisisaka khale hi sungule na do hi 2020 ya vo bed mayingani wo Mr Post hi ta continue na valava ya vana va lava ku postiwa hi ta continue na vona vhele and stuff like that. Vanhu lava kota ku va va twisa this content, so that's it. So hi swona sweswo video leyi reason va ni yi delete i mhaka ya sweswo yo na conflict leyi vheta va yi hele kwalano ku basa a ni ta basisa mara a swi necessary guys. So video leyi I mean clearly it's as if yo basisa or something, so a hi swi tshikeni loko ri amukeza mi banda kumbe na mi klika subscribe. N'wamashingela i tsala ngopfu na tindhuna ti kona n'wina n'wina vana na bombela me wo tsala hi pfapfopfo n'wananga wa bombela n'wananga wa bombela hayi n'wananga wa bombela n'wananga wa bombela hayi n'wananga wa bombela n'wananga wa bombela mini tsala hi tihosi n'wananga wa bombela vantiva lavo tala n'wananga wa bombela vun'anga bya bavo i vun'anga bya kokwani n'wananga wa bombela vun'anga bya bavo n'wananga wa hayi va karhi va bombela n'wananga wa bombela va karhi va bombela n'wana tlevu aye n'wananga wa bombela.